Assalomu alaykum do'stona aziz, nomi man Xusrav. Mana agar YouTube yoftani boshlamagar, YouTube kanalimga nomash Xusrav Mahmudov. Imroz xudash in hafta panshanba yoki video kutaganda kor bud, ola imroz shanba monba, yakta video kutaganda, testar video kutaganda, yakta odam sabab shud. Hozir kutamitiyam. Dani tamin 2 hafta shud in kora sar kadagan yagal odam ki gapzam dani xel kam muhlat ba 2 hafta edan ashba qarib 1.5 ta odam ki man yagon bor gapnazdi hamma har xil masala kida har kadom davlat har xil chizga de biromad man ba imrozangi mavzu guftagi barin darbori ray gap mezane tars kadi sharm kadi tars yakta akemo imroz biromadan man ba Solashon Siba budas, xudashon stomatolog. Akun yagalakaski gabzda man imroz, lekin amin yakta akemoya amin gaposhon mana dilam ba sakh rasid, kadom manu ba ki man bayag motivatsiya dodan ki amin xel problema hamun kasa budagi barin problema asosan hamo ba disem dima. Man ba buromda odamo gabzdagi hammesh mogud ki man shar medoram. Oddi kommentare neistam ba shar medoram kusende. Akun faraz kunet همه خیلی آدما مثال پگه حیاتش نقص کرده میتوند می نمیکوتگی سوال مبرده جدو قیم میشود خیلی آدما با اگر آدم شرم دارد اگر یگان تا مقصد به عمده رسیدگیش خودش چیو استوید اما خیلی قیم میشود اگر ترسش باشد عموما رفته نمیرسد مقصد چونکی مقصد من مثال شهری سمرقند باشه مقصد تاشکند رفتن باشه اگر وای آدم همون آدمی میترسیدگی اقلا خونش نمیبرده همین درجه میترسد عموما یک قدم هم نمیماند میترسیدگی آدم خواهی شرم داشتگی آدم مثال 5-10 قدم میماند یک بلاک تاشکند هم رفته میتوند راهی دور کدی آدم ها 3 ساعت برای دیگر و یک 3-4 ماه میرد قیم میشد عمر رستگیش شرم کدی لیکن ترس کدی عموما رفته راسته نمیشد همین چیزا من دیدم که ملی کسب همین پرابلم هست این اکیمای سیتواسیشن ozukta میتیم این کس تاشکند با stomatolog بوده Pandemiya sarshudagich ba Toshkentda hayot vazmintar, qiyintar nisbatan xarajatosh mo'ltar. Omadagi Samarqandda omadagi akun mana pandemiya sal sharoitosh xudo boshkur naqsh tudan ba biromda Samarqandda qora sar kayse Samarqandda salakak narxu arzontar, qayin qadar puli naqz nayofsen видимо. Rozashba dukkasi kasa mibinam kusen. Akun hamun aytskadi man zanimatsiya kadani man juda qiziqim kalon amaydagim internetu kompyuteram has kusen man ba. Sonra xay putam man duseta savol dodam. Savoli ключевой hamon odama yakdan fahmidam ki hamon yakta savol ham xel budki kori hamin hozir kaysagi stomatologический kasbaton ba chutushimo nomi qiladi. Salakak nito boshadagar уже vayki gabzanat mushud dalishida. Lekin vay odam kusaski in kori man kaysagi jonu dilam man nagz bebinam ina man xudam fahmide istoda omadam in kor ba. Jonu dilam in koram. Lekin man kamakak bu дополнительный pul kor kadani. İmkoniyat man bakışoda shusas IT kadi. Shuma videotona didam man ek ilhomam omadu hamin kora mukunam kuta xudam ba vaykata shuma ba bromayse kutam. Fahmidam kutam man soni yakdan kashalan akada man kosa yakdan maslahat dodam. Maslahati man achi borad bu. Aka kutam. Shuma kasbi xudatona nagz benidagar shuma ba shart ne IT ba omadan. Shuma ba hech shart ne kasbi xudatona nagz doshtar edigar zo'r kadagetom mumkin. این دیگرابی هم خیلی مسئولیت. شما کسب خودتون رو نقض بینید اگر شما آیتی با حرکت کرده هم نبینید. شما با درکار نه آیتیش شدن. چونکه مولی کس برامدگی همه خیلی بشره گپا میزنن. من سلام کلان من این کارو میکنم. لیکن آیتی هم قزق میکنم. آیتی با قزق کردن دیگر. لیکن آیتیستیک شدن دیگر. آیتیستیک شدن آسان نه. یک گلا گپ کارو طلب میکنه. یک گلا چه خواندن دکار، فهمیدن دکار، قزق کردن دکار، شبابشته کار کردن دکار. برای همون این برای مولتر یاشو چونکه یاشو تیز درآمد میدنش تیز یاد میگیرد و ها کازم ولی که شما سیب باشید کار خودتون نقض بینید اگر هیچ شما با آیتی دکار نیست شما با مسئولیتی من خودتون بیام کردم من با یک بار کامera بکسیم اکا مسئولیتی من شما با اینفورماسیون تکنولوژی محصولاتش استفاده برده استفاده کرده کار خودتون نقض کنید عادی مثال همین YouTube platformش با یا که خواهید فیسبوک با یا که خواهید اینستاگرام با یا که خواهید تیک توک با فرقش نیست любой چیز با یگان تا پلتفرم جدا کده اکن برای من یوتیوب نمیدونم من یوتیوب کدی نقصر جوره یوتیوب با همین درباره ساحه خودتون گپ زده رفتن سر کنید گپای نقص کامپیتنت نی علمتون بقوت شده گیج دکور
гапатон ба ҷавоб додтон истагитон дакор. Барои гапатон ба ҷавоб додтон истагитон худатон кори худатон ба профессионал шудагитон дакор. Оддӣ мисол барои духтурои нав саркайсаги гап заравед. Оддӣ барои умуман оддӣ барои халқ дандонаш дар кунадагар якум кори мекардагиш чӣ? Ҳамуна гӯед. Агуҷо рафта чӣ хел дору хардагиша гӯед. Кия рафта дидагиш дар кор ҳамуна гӯед. Ҳозира нарху наво чӣ хел ҳамуна гӯед. Шумо чанд пули кесед ҳамуна гӯед. Шумо майда номаълум шумо 1 сол 2 сол ба маҳкамакак зӯракак худатон ба бренд сохта мегиред. Бренд чӣ кутагеш? Бренд кутагеш ки мисол манҷаба мана дутта ручка ҳаст. Инаш $1 бошад, инаш $3. Лекин ина буровардан ба 50 тин рафтагӣ. Ина буровардан ба ҳам 50 тин рафтагӣ. Маина мон фақат $2.5 зиёд ёки $2 зиёд фақат барои номаш метиҳем, брендаша барош. Маин Nike, Adidas, намедонам, iPhone барои чӣ ва ё қимматтар барои брендаша буровардагиш. Ва ёям ҳам ту бренд куфта бренда набуровардаги ва ёям 30 сол, 25 сол, 30 сол кор кардаги боли брендашро. Ҳамин дараҷа бовардаги ки ҳозир фақат номаш кади мон маҳсулоташа переплачивать карда мегирем. Хотя точно хел маҳсулот ёки хизмат ёки дигар чиз ҳамун нархи арзонба ҳаст. Лекин ва ёям мон ҳамин дараҷа бовар мекунем ки номаша барош пулаша метиҳем. Шумоям ҳам хеле кардагитон мумкин. Шумо агар ҷудо натонед агар забони тоҷикӣ забони худовон ба гап занед. Агар Самарқанд шумои бозоратон бошад дани шаҳр ба 500,000 та одам бошад агар фараз кунед 1% дани 1 сол ба шумо ба клиент шавад агар 1% 100% меомдагиш аниқ не, лекин ман группа карда кусем 1% шумо ба ҳамун дида рафта ҳамин одам ман рекомендатсияшо карда ман фоида дидаги ман гуфтаги дорошо нӯшта дарди дандонамо монондаги гӯдагар кайба ки вай дандонаша насам дил личит кардан дар кор мушуд шумо гапатону гӯш кард наф китагими албатта шумо бам биёд. Шумо мисол пага 100 сӯми нархатона 300,000 карда фурӯшитам мушуд. Метонед шумо чунки номатон буромдаги духтур мешед, стоматолог мешед. Ин бозор абсолютно холӣ ҳозир. O'zbekiston ба тоҷикӣ ба контент абсолютно холӣ. Хотя миллион аҳолӣ ҳаст O'zbekistonda. Тоҷико миллион тоҷико ҳастанд. Хоҳед o'zbeki мекунам гӯед o'zbeki кунед, хоҳед урусӣ кунед, хоҳед англисӣ кунед, фарқаш нест. Маънои мана гапам худатона информатsion технология воситеш кади, платформош кади, ҳаётатона нақстар кадан, касби худатона нақстар дараҷаба буровардан, мӯлтар савдо вай кадан. Ин маин гап задана чия плюси калонаш чӣ ба ки як чиза гуфтедми кадан дар кор. Пеш аз гап заданам камтар одам тайёр мебинад, камтар намедонистаги билимоша мехонад. Худатонам ҳам профессионалми, ҳам карьерни ростатон мешед. ҳам зӯр шуда меред. Шумо ба ҳамин маслиҳати ман бо як бор кусед. Лекин шумо хай гуфтеду мондед, ман 100% медонам шумо ин корро намекунед. Шумо ба шарм ҳаст, тарс ҳаст, одамо чӣ мегӯд ҳаст. Ҳамин одамо чӣ мегӯд кади, одамои мона мӯлеша мичтеш мегӯем ки орзу, ният, мақсадош монда рафта аз дилаш ба ҳамин ки гӯрба мӯред ой одамо. Мебахшедон ман группа карда кусем, лекин мӯли каса орзу, ниятош, мақсадош, ёшигиши мекардаги як дила планош монда мӯред чува. Чунки калонтар шуда мегирад, одамо давлени када мегирад. Ин чӣ мегӯд, холима шошон чӣ мегӯд, амма баччама ҳамсояш чӣ мегӯд, вай чӣ мегӯд, ҳама чиз одамои гапаш кадим мо. Агар ҳамин чизамон ҳамин чиз путили када тонем агар ҳаётамо зӯр шуда монда мӯред. Яъне ҳар якта одами мо, ҳар як кас. Ман асосан ёшо ба ин гапоя кусем, илтимос ёшо амайдаготон сар кунетон бренд сохтана. Сар кунетон нағз гап задана, сар кунетон ядритон бо ёрдам додана, сар кунетон муомили нағз кардана, сар кунетон ядритон даверитон бо даромдан ба. Чунки агар одам амайдагаш бренд созадагар, калонтар шавадагар, уша тайёр мушд ҳама чиз. Ягон кас гӯд ки ман одам ки муомила кардам мумкини, сеюм кас гӯд ки 100% одами надёжный. Ҳама хел одамо ҳаст, ман медонам. Любой касо пурсидагар 100% бовар мекардаги одам мегӯям, вай одамо ки приятный кор кардан сонад. Пулатона бемалол метиҳад, пулатона бемалол мегирад, вақташа мегирад, вақташа оварда метиҳад. 12 ба онҷа ба встреча гуфтем, 5 дагам 12 ба ҳамҷа мушд. Точили медонед вай одама. Ҳамун гапаша мистодагӣ, ваъдатият ҷафо мекардаги одамо, як каса намеалондаги одамо, як каса нафсаша даъта када ҳамаи дигароша ҳаққаша мездаги одамо не. ҳамон ба ёшо бренд созитон амайдаготан, бренд. Сони бо дигар одам якта акимо буромадан, вай одамам ҳамин. Анча гап задем, имрӯз акун як 10 кас 12 кас ки гап задаги бошем, як дутешон ки камтар вақтам мӯл рафт. Вай одам баям ҳамин шарм ҳаё.
من با 100 تا 200 تا چند صد کس نیستگی باشد یک گلکاسا میبینم پروفیلش رسمش نیست، رسم خودش نه، نام خودش نه، فامیل خودش نه، گوجه باز زایده شدگیش نیست. این عادی چیزا، این تکنولوژی اینا قبول کردن دکار. التماس از شما اینا قبول چقدر پیش قبول کنیم هم قدر حیاتمون نقض میشه. فرض کنیتون 70 سال پیش تلویزیون برامدگیش با هم تو پیش من گفتم نمی بودو تلویزیون که قزق کنیم بودو نمیدونم 80 سال با که تلویزیون ساخته مبرامدگی درجه برسیم بود بچه‌ی خودمون ساخته بود مبرامدگی درجه برسد بود. وجه من نمیدونم تکنولوژیش که آخه دولت شده میرفته. تا دینه تلویزیون قبول نمیکردیم 30 سال 40 سال بازار تقدر گفت تلویزیون حاضر هر یک کس خونش به 4 تا 5 تا تلویزیونش هست. مثال با هر یک تا کامیونیته باز حاضر امریکا با تلویزیون همین درجه قین ما قبول کردیم. سرش با شیطان مکتن این وقت میگیرد این دنگوسا میکند آدم این همه کارش مکشد مکتن لیکن حاضر همه خونش باز نرمال حیات با درآمد موندگی یکی نمیدونم микроволновый печь yoki холодильник yoki chi hamин nav texnika texnologiya بیاد اگر خلقمون کاتگوریکی گنده میبیند و قبول نمیکند کاتگوریکی از سر من میدونم امایدگی من خیلی دادم بیام من تو میکنم بول نشین پیشش با این گنده میکنم مثلا کامپیوتر حاضرم تا چین همین چیزا من دیسم حاضرم انم خیلی تندنسی هست برای همون من التماس میکنم هر یک تاتون التماس میکنم اگر که با فیسبوک اینستاگرام و تلگرام و یوتیوب نباشد اگر البته رجیستراسیون کنیتون یک تا اکیمو برامدن شما ویدیوتون رو دیدم موتیواسیون گفتم کیم من با ویدیوتون رو نشون داد برای شما که اسپیتال علاقه با برامدن فیسبوک گفتم من گفتم تبریک میکنم برای فیسبوک دیگهتون یک تا اوجین قدم پیش با من ساتسانی سیتون نباشد البته که شیتون ساتسانی سیت البته چونکه حیات خودتون بالا قدم به یک امکانیت این چیز ساتسانی سیت هر یک تا ساحه زور کدام ممکن هر یک تا ساحه خودتونه پست کده بالا بردن ممکن همین پست کده پروستا همین میکدهی کارتونه داکومنتری کنید اون میشه ویدیو می فرقش نیست رسم گفتم موندم می یا که نوشتم می آدیو فرمت می فرقش نیست تکنولوژی قبول کردن دکور التماس ما بعد از 20 سال 30 سال اینو میگیریم حاضر چیزاست همیشه همه تام میگیره چون که حاضر تانکیتگو کلون میشون سالش کلونو گذاشته میره لیکن به وقت میشه به وقت میشد کدام معنی با که این بازار اوج دیگرو صاحب کده میگیرد ما به هیچ نمیمونه در این بازار حاضر ابسولوت خالی بازاری ما نیست است کانتنت زیچ کده ساخته نام خودتون کدی چخیل خدمتتون چخیل مثال بعضی کس یا اونجا به خواندگی نقض مینیستد گرامت نی همون نیست من نقض نیست میتونم کنم مثال من با خیلی درکار بود آدم نقض مینیستگی یا که ویدیو به اون کار کده میتونید نیست من به مثال خیلی درکار بود آدم همین آدمای یافسه من خدا باش کرد همین بر این چیز چیه نقص دونتون هم تو گیرتون نیستون چیه شما من کیف میکنم تکنولوژی به یک تین آدم بیزنس سر کند میشه یک تا گذرمون با یک تا ینگمون هم هستن نامشون بازه همون که سمبوسه زور میپزنده مثال بده همون که سمبوسه زور میپزنده همون بر این آدم همون کس بر این آدم اگر گیرانو فرض کنیتون یک تا تاوق پختگی و سمبوسهشون تاوقشه بمونده 15 تا تاوقشه بمونده یک تا رسمش گیرانو اپاگا من همین هر یک تا سمبوسه فروختن سر میکنم که 5000 مونن اگر خودی من یکدان 30 تا 40 تا زاکاز میکردم به سمارقند باشم اگر چون که من جون دلم که نازنم میگه سمبوسهشون اما ایدگیم من فقط سمبوسه پخته تید میگم فرض کنیتون همون آدم 200 تا دوستاش باشد اگر دروزیش باشد اگر فیسبوکش با 3 تا 4 تا زاکاز کنه همه خیلی کده هر روز زاکازشون مونن هر روز پیش از خمیر کیساگیشون مونن ساختگیشون مونن استفاده می‌بردگی محصولاتشون مونن صفاتش بلند بودگیشه تازه میکدگوشون مونن اگر پروسس پول نشون تیان هر روز فروختگوشون نشون تیان اگر فرض کنیتون از جای نیست یک تا تلفن و اینترنت کچاش цілий бізнес رو превратить کدام ممکن домашний самбуса танури میکدگی نه домашний а танурим بیان фора میدونگی این самбуса میکنن اون کس همین درجه اینترنت تکنولوژی عموما اینفورماسیون تکنولوژی خوش قوتش بینید همینش رو من کیف میکنم تو حالی این همین چیز هر یک کس دستش بود هر یک کس به کیمچ خیلی تالانت است هر یک کس کیمچ کاری که ایستگیش نخستر میکند دیگه رو به نسبت عادی لبو چیز میکردی کاراتونه گفته یوتیوب کده یا که پست کده یا که ویدیو کده مونیتون میشد من اینه کیسم التماس بچه کمچیلیگاش باشد من بگویتون یا اون تو کامنتاریتون باشد و چیش ویدیوش نخست کنم تو مونیتون انیمینا نمیموندگوشون سببش آدمو چی میگن شرم ترس آدمو چی میگن این شرمم ترسم перебороть میکردگی способش متدیکش مکانیکش است التماس همینه گفته فهمیده اساس خونده
همین کارا بالاشبا سر کنید اون چقدر پیش داریم اگر چقدر پیش قبول کنیم اگر اینفورماسیون تکنولوژیا همین قطر مونا حیاتمون نقض میشه همین گپا حاضر کی شونیده اگر همین روز سر کده کنه اگر من با نویسیتم من یاردم میتیم اگر من همین روز اون کس گفت که من یوتیوب من این کارا تشکیل میکنم من با یاردم میتیم میگفت من همین روز یاردم میتیم همون آدم که لیچنی برام گپ میزنم تلفنم میتیم هم آدم فرقش نیست یوتیوب نباشد اینستاگرام نباشد فیسبوک با منم پروفسیونال نه نیکی من اثر همون اکشده شدگیش این کارا کردم بیام من 2001 سال پاچته ساختگی خودم سری حالی برام دگیش بود حالی اینترنت چرس وای میگفتیم دایل-اپ مکتن من این گراتکوی تلفن میامد غن کده سویز میشد بازور اینترنت میداشتیم تیز به رجیستراسی کردن نمیتونستیم یک کنوپکای زیر میکردیم 10 منوت خط میکرد آخرش میپات افتاد برای همون من تکنولوژی که نقص جوره نیکیم پروفسیونال نه من این چیزای ساختم نیکیم مسئله داده میتونم شما با پولنی چخیل شدن چخیل اکانت ساختن چخیل پست کردن و کذا من همین کاری کیساگیمم هیچی نه من یک تا میکروفون چه خریدگیم $15 با تلفن خودم هیچ خیلی پول نکرده من این کارو سر کردگی این کاری خودی اساسی کارم با дополнительный اینا من بیلیمی من نقص کردم میرد من خودم با بارم زیاد کردم میرد من خودم با بیلیمم زیاد شده میرد برای خودم همیشه دیمش من با مجبور کردم میاد من ابیزات است کتابی وعده دادم می هر هفته یک تا پست میکنم که من کداگیم نکنم این ابیزات است گفتن جدا کاری کلان آدم بتون امروز دراز شد ویدیومو دقتتون بر رحمت اگر شما عیناً همین مسئله با عیناً ترس و آدمای گپشو شرم با شما خودتون فکرتون باشه التماس کامنتاری با نیستم من خلاصه ممکن نوتری باشد دکم من چون که هزار تا زیاد آدم که گپ زده همین خلاصه با اومدم ده اساساً پرابلمی ماهان آدما چی میگن آدمای گپش که ما زندگی میکنیم سمرقند با من هم خیلی فهمیدم ممکن شما دیگر خیلی میفهمیتون التماس کامنتاری با نیستم من شما و ایتونا فهمیدنی فکراتونا عیناً همین چیز با رحمت تا دیدن